Oh, bayi. I-moderator yethu ebusukwini banamhlanje kwangayisesesepateni umuntu usuka ngaphezulu wehlela ngemzila yeke angahleza sijoyine mhlambe later nasingakaqedi nenge afike ngesikhathi but then uya driver khe ngaqoqa naye waba umuntu ochayelako osuka ngePitori oza ngapha ngeSiyabuswa. Sesibusi yeche sikulotshise nawe usafika namhlanje sisesibusi siphethe isihloko la sifuna ukuqoqisana nge-co-parenting namtjana ke ngithi ukukhulisa umntwana ngendlela efaneleko ngokubambisana wena nomlingani wakho ongasahlalisani nofana ongasahlekisani naye. Sifuna ukukhuluma ngalokho namhlanje sisizwe bona ngengiziphi indlela ezi-right zokubambisana ekukhuliseni umntwana la ungasahlali khona nomlingani wakho wangaphambilini. Nasingathi siyaqalisisa ebutsheni izinto ziba zinengi ziyenzeka siyazibona whereby ngiba nomntwana and then ngingasaragela phambili ngokuthatha unina nofana ube nomntwana uyise angasaragela phambili ngokukuthatha kodwana athathe omunye umuntu. Sele lokho kwenzekile ngengiziphi indlela ekufuze kusetshenziswe zona ekutheni umntwana lo akhule ngendlela eright ngokubambisana kini nobabili and then nenge ngilisokana namtjana ngingubaba obuleyo bobujamo lobo umntwana loya nofana unina nakunezinto ezithile azifunako ucommunicate nobani nami direct nofana nalo esengihlalisana naye nakhona ekutheni ucommunicate nalo esengihlalisana naye kufuna sinikela ama-category ekutheni ukhuluma naye ayi-girlfriend noma sekuyi-wife na. Ngoba nangathi ngiyaqalisisa angiboni ukuthi kungaba novumako mhlawumbe ukuthi akhulume nenye intombi ayintombi naye unless otherwise kuna a certain agreement ebekuweko ngababili labo and then sibone ukuthi kwenzekani. Mamtshayisene ebusukwini banamhlanje sangikulotshisa. Mamjay Akwande mnguni. Uyavuka. Ngithokoze. Aha. Ngabona ifone nami le awuzwakali kuhlapha. Manje angizwa kuhle. Ngiyakuzwa mnguni ke nje ubeterana. Ya ngakuwapho kuzwakala kunechadanyana elincane. Ya ngilisusile. Ya. Iyezwakala nje. Mamtshayisene kamnandi khulu siphethe nasindaba ebusukwini banamhlanje simma. Ngiyakuzwa mnguni. Sifuna iyeleliso namtjana ke ngithi siyelelisane sibabantu sisonke ekutheni lokha nawunomntwana ungasahlekisani noyise lomntwana ukuya phambili lokha ukhumbule bonyana kunomphefumulo ekugcineni kwelanga uraga sinjani in terms of communicating ukhuliseka sinjani umntwana lo ngokubambisana ubaba lomntwana loya uqoqa nawe direct na nenge kukhona osele uhlekisana naye
kumphatha njani lokho nofana ngengiziphi indlela ekufuze zi-implementwe engeze zabanga ukulwa ngaphakathi kwe-current relationship? Mnguni ngizoyiphendula mara ukhumbule mina ngizoyiphendulela ehlangothini labo Siphenge, hayi labo Kumbuza. Ngikuzwa iveke namalanga. Hayi ngizoyiphendulela ehlangothini labo Siphenge, noma ngingekhe ngiyiphendule ngiyicede nje. Siza kulinda abanye aboma bangene sizwe ukuthi bona bayibona njani. Nabo baba ke bangene batsho ukuthi nawube nomntwana noma Jason ekukhambeni kwesikhathi noma Jason nabona ukuthi relationship yenu ayisabereki, kudlule kanjani emntwaneni apha? Mina according to me Mnguni, ngizokhulumela igama ehlangothini laboma, sithwele nzinyana. Sithi nasiceda ukuthwala nzinyana bese kube nehlangothi elinye godi lethu thina aboma elingakhoni ukwamukela. Nabo baba ngokunjalo ihlangothelo lisibamba sonke sobabili. Akhe ngithi sikhambile empilweni mina nosonjabulo or nosobani impilo yasehlula. Impilo nayiceda ukusihlula thina sobabili, mina immediately ngithola umnguni or uMahlangu or uSikhosana athi mina ngiyakugubuzesa. Umthweni lo yabuya athi yena umntwana akhe akakhuliswa ngenye indoda. Mara ungitshile mina njengombelethi. Then mina ngimbeletho umntwana lokuthi ukuthi yami impilo kosijame or kosayenzeni, and then angafuni ukwazi izinto ezibalulekileko zomntwana. Umntwana uyesikolweni, umntwana uba nama uniform, umntwana uba nama trip, umntwana uba nama project, into ezinjalo akazibuzi. Ubuza yokuthi umntwana wakhe angabi ne relationship nomunye ubaba while yena asaphila. I-co-parenting le ngifuna khe ingenelele khulu abo baba, sibezwe ukuthi okay ungubaba, umntwana uyamaintaina, umntwana ukumakhe, umntwana umbhadalela i-school fees, umntwana ukumakhe, umntwana ne-medical, umntwana ukumakhe. You do have a right ukuthi umbone umntwana loyo ngesikhathi ufuna ukumbona ngaso. Mara nozokuthula omunye nakathoma ukumove on ngempilo, then ukhona ureactako Mnguni, ngibona ngathi ayihlali kuhle khe bangena boma bayitsho ukuthi ithini, ngoba at the end of the day idistepa nabantwana esikolweni. Okay, uyezwakala. Akhe ngibuze so Mam Jason, naku nginomntwana nawe, sele nginomntwana nawe and then siyahlukana. Nasihlukeneko ngaleyo ndlela kuba ngimi ke njenganje mhlambe onomuntu nawe yes umuntu unaye njengoba na siphila ephasini. So lo mntwana esinaye mina nawe lokha nawufuna izinto kimi ngubani ekufuze ucommunicate naye nanginomma nofana wena nawunobaba esele akugubuzesile ngubani ekufuze ngicommunicate naye ezenweni ngidinga umntwana lo nengasahlala ngakuwe? Ngicabanga ukuthi mina njengoma ungumnguni umove on ngempilo, ngicabanga ukuthi before uzokugubuzesa kosa angazi sekumcabango mara it's not a forced mcabango ukuthi abantu we need to bring all parties together, uhlale nabo phasi. Makamkete uyazi ukuthi ngakutshela ukuthi ngaba nomntwana ethulayini kwamagula nangumama khelo umntwanami. Makalwandle njengoba namhlanje impilo yami ithoma noma lo
njengoba siplana ukuthi inyanga ezako senza umnyanya onje nanje nanje, ngibawa kube neclarity yokuthi nangabe unezinto ozidingako ukhulume nomama Mnguni nangu. Lokho kosa kuvele kuwe Mnguni, kuvele kuwe ukubeke open, kungabiza izinto zokuthi ngizokunande ngikuthumela ama-text message, ngoba ama-text message kuzokugcina ngasuthi mina nawe siyahleba. Akube yinto oyibeka etafuleni and nalokha maybe ngifonileko akube yinto okhona ukuyikhuluma ukuthi yazi namhlanje ngithole i-call ebuya kumakabani, umntwana akasimnandi, angitsho uyikhuluma ngendlini, umntwana akasimnandi. Mara nangabe i-communication yethu vele kanengi i-communication ayibi healthy Mnguni, ikhambe ifike ibe nesikhisi esinye esikhisimezanako sokuthi uthole omunye sekablock omunye sekablock omunye, then kukosakala ukuthi kube nomunye umuntu okhona ukucommunicate naye, it's either ngusesami or ngumna kwethu concerning umntwana loyo nangabe umntwana ungakini. And which izoba ngoba vele nami ngekhe ngavuma ukuthi ngithathe wami umntwana ngimnikele omunye uma ukuthi amkhulise, especially ngiphila. Nangiphilako I will want to raise my child, but nangingekho bangakunikela ngoba wongubaba before and nakho angikho emhlabeni and unome ekhaya, bangakunikela. But ngikhona, ngicabanga ukuthi kosa kube ne-alternative person ozokudelegate ukuthi wena ucommunicate nobaba kabani concerning ubani, ngoba zama WhatsApp zigcina zikulwisile ngoba omunye uzokufaka iWhatsApp ngo-1 ngamasulele. Yeah, gcine sekubonakala kwanga. Yes, umama Mnguni loya angekho asayibona phela ngo-1 wamasa kufanele kube i-call ye-emergency, umntwana ugijinyiselwe esibhedlela. Sele kungasesengileyo, why kufanele ngene ama-message wabo 1 o'clock? Siba ukuthi yeah, abo baba abayichaze ngendlela abayichaza ngakhona, but ngicabanga ukuthi idinga an open communication ukuthi bonke abantu ba-understand ukuthi where they stand ekukhuliseni umntwana, and umntwana ngowenu noyi-2 ukuze akhule udinga abazali boyi-2. So to make ukuthi impilo yomntwana ibe lula, make your communication easier. Mamcheseni uzokele. DJ Mahlangu angikulotshise ngikwamukele msokethu, nihlwile. Sihlwile baba uMnguni, singezwa nini? Aha man, ziyamrita ngakuzokele. Siphethe nasihloko papi la sikhuluma nge-co-parenting. Nofana ke ngithi ukukhulisa umntwana ngokubambisana nalo ongasahlekisani naye ebekade uhlekisana naye ngaphambilini. Iyawa, ngisivile isihloko baba uMnguni. Begodi isihloko sakho siyangikara ngoba ngithena ngithi ngingena ku TikTok ungahlangabezana naso. So isihloko esikusihloko ampuri ngobunengi bethu thina amasokana asesematsha sihlangabezana naso ikinga enjengale. Yeah. Yona angazi ukuthatha ihlangothi baba uMnguni. Yeah. Kuthi ukuthi ngizoyibeka straight, kuthi ukuthi ngingabi nokuthi ngithatha ihlangothi kokuthi ngisola abanye angisoli bani. Kuthi ukuthi ngizokukhulumela ekutheni into le kuyinto nami engiphezukwayo, ngasuthi ungibonile ukuthi isimo esingingaphakathi kwaso kubunje. Uma lo enginomntwana naye sahlukana manje, sathi ubona sihlukane kwaba nesikhathi vele la singasazwani khona, ene enye ikinga aye ngisole phezu kwaboma, bathanda ukuberegisa abantwana bafake abantwana phekwe enkinga lezi esihlangabezeni nazo, phekwe ipi yethu esilwako mina naye. Uthola umntwana wakhona akutshela ukuthi no, umntwana ngeke usambona, ini kwacha kwacima yena wena leso sikhathi uzifunela umntwana wakho, ufuna ukumbona ene uyamondla umenzela yonke into. Ene ngaleso sikhathi akunalawo ungathi batsho mhlambi ungaya khona
ngoba nakhona noma uyokuya mhlambe e-police stage or uye kuphi into leyo iprocess ngoba ngeke kube yinto yanje iyokuthatha isikhathi uyangithola so abomamani ngasikhathi ngiyabawa khese nokho bangaberegisa abentwana ekutheni ukuthi bababeregise ekutheni ukuthi kwahlukwanwa azange kusahlalwa kuhle kwahlukana njani khese at least into leyo ke bazama ukuyehlisa ngoba iyasilimaza thina abanye abobaba ngoba ugcine so ungasazi ukuthi kumele uthathe ini uhlanganise nani ene nehlonipho man hayi kunabanye abantu hayi ihlonipho yona abayikho ni babomnguni umuntu ukhuluma nawe ngasuthi umsanyana ngathi umsanyana omncane ene ngapha unomntwana naye kumele at least nakakhuluma nawe akhulume ameda amagama akhe mara abanye abantu i-enga iyabacontrola vela abakhona ukuzicontrola ngani ngoba umuntu wakhona ugcine so uzibona ngasuthi uhlubule kesinye isikhathi manje hawa mani babomnguni mina vele into le ingithinte khulu ene thina sibobaba lapha ekhunye ukuthola abanye bafela ngaphakathi abanye abakhona ukuthi bangakhuluma ngoba kesinye isikhathi umuntu loyo thina njengesikhethu ummakhe lomntwana lo ugogo wakhe nhleka angeke ngakhona ukuthi ngikhulume naye mara kesinye isikhathi ugcina sewukateleleka ukuthi ugcine sewukhuluma naye ngefoni ngenxa yesimo ogcina ungaphasi kwaso nommakhe lomntwana ngoba chebe ukuqunda umlomo akhe ngibuze soMndungwa esikhathini esiningi kubangelwa yini ukuthi udade lo abe mumuntu olwisana nawe ngomntwana lokha nasele wena ubonakala umove on ngoba you move on akajami naye endaweni yinye kodwa kuba nomuntu eselahlekisana naye but still she continues ukuthi akulwise ngomntwana nalokho sela naye wakhe ahlekisana naye esikhathini esiningi unobangela kuba yini kilokho mina ngendlela engibona ngayo babomnguni ufumanise ukuthi umuntu lo lapho akhona akakahlali kamnandi uthi ukuthi uyakhumbula ene uthi uyakubona awunandaba naye ukhohliwe ngaye mara yena akakakhohlwa ngawe ngoba ubezitshela bona wena awusiyilutho kuye mara uthena kathi uyaphambili la athembele khona azitshela bona awala ngiyokuthola indro zirehe zisemnananeni wathola ngasi ngaleyo ndlela ebegada acabanga ngayo njenganje sekacabanga ukuyelemva ene uthi uyaqala wena uledlile la ukhona uzihlalele kamnandi awunakinga ene nomntwana uyamenzela umenzela yokinto angazi mina into eyanelisa omunye umuntu mina ngiyazi babomnguni ngoba umuntu uyenza ngamandla akho wonke la amandla akho aphelela khona mara umuntu afune ngale kwamandla akho ene enye into ebulalisa aboma yini i-peer pressure yabangani abangani bayabulalisa ngoba uthola baqoqa mina awachomi mina wami ubaba lomntwana uthumele 5,000 athi uyaqala mina ngithumele 1,000 or 2,000 agcine sengabona ngasuthi mina umntwana lo angimenzeli zona and nami kumamandla wami la aphelela khona. Mndungwa uzwakele angikubambe lapho njenganje siragele phambili sizokubuya ngakuwe ngemibuzo mhlambe enginayo eminye. Sibujomo angikulochise ngikwamukele ebusukwini banamhlanje ehlelweni iZanonke podcast la sithi khona ungafeli ngaphakathi asikhulume siphethe isihloko se-co-parenting ukukhulisa umntwana ngokubambisana. Mnguni lotshani Akwande ninjani? Ngakuzwakele singezwa ngikhaya unyamalele njalo Mahlangu ngikuzwile mfo begodu ngiyakuzwa na uthi wena inengi lifela ngaphakathi
Yeke leli hlelo lithi ungafeli ngaphakathi asikhulume sibonisane basibonise lapha nalapha kuMam Jason kuba khona nabanengi abangenako abasinikela mhlambe iyeleliso lapha nalapha. Nami ngikhuluma nje ngingaphakathi kwaso isimo esinjengaleso la ngathi ngichata khona ngachata umuntu ekuthi ngibe nomntwana ebucheni and then sele nginomntwana ebucheni ngokukhamba kwezinto azange saragela phambili nodade loya bekwafika isikhathi la sihlukana khona kodwa ke umntwana ekugcineni kwelanga ungewami yena number 1 number 2 kufuzile ekutheni sikhulumisane ngaye umntwana well sekakhulile at this stage sekakhona ukuzikhulumela ukuzibawela into ezifana naleza every holidays ukhona akusimraro but kwaba mraro khulu nanje ampuri kusesemraro ngakhekhe ngiveze nazizela ngakudade lo nakunento ayifunako kuthi ukuthi nakafonako uyezwa ukuthi njenganje kufoniwe nelochiso lakhona kunepi hlangana tesukom ngithi esikhathini esiningi kubangelwa yini ukuthi umuntu kubonakala ukuthi akakathabi ngokumuva on kwakho yet naye seka move on because already naye sekanabo abalilako ababili ngale kokuhlukana kwethu okukhombisa ukuthi uhlalisene nalomswalo mara soloko nakufona kuyaliwa toti bekuvela amagama ukuthi uyafuna or awufuni ampuri akusiyi indlela eright yokucommunicate leyo so unobangela ebantwini bengubo nangakhekhe ngibuze Mam Jason ukuthi nakusonaye umuntu mara nawufonela mina njengobaba womntwana akho ufona ngepi uyini esikhulukazi leyo ngicabanga ukuthi Mnguni sema issues akhona nama enga abantu abangakhona ukuwa control abekusiyini sekudelela nama issues abantu ababa nawo cala musi nokhonako ukuthi wenzele umntana wakho nangifona into leyo ngiyayazi khona ngoba into yokuthi umuntu akubuza ukuthi uyafuna or awufuna uzokwenza lokho or ngeke ukwenze ekuthomeni bongifonelelelana and then ngingakhoniko is because ngaleso sikhathi maybe angikho financially stable uyayizwisisa into enjalo and into lemnguni kose siyicale mahlangothi wonke kunabantwana abahlala nabo mayise yes what are the mothers doing ngalabo abahlala nabo bababo uhlala nobaba umntwana ukhona unguma but umntwana uhlala nobabakhe waziwa ngubabakhe from A to Z uhelebha ngani wena ngoba uhlezi kubabakhe it's fine akamenzele but nakakuwe ubabakhe mdamenzele yeah iba nesikhisinya nesinye esingahlalisani kamnandi sekunyezwa thina bobaba mina angitsho ukuthi iyanihlukumeza it depends ukuthi i-communication yenu nina ma-parents injani engale yona kose ikhambi ifike iphela ngitsho angitsho ngizokwata unyaka lo ngibe nomntwana ngimkhulise kodwa ngibe nomunye ngimkhulise mara solo ngikutshela off uyakhona ora ukhoni ku number 1 then 2 no 3 lo ngithini kuyise ngithini kubababo ngasikhathi vane ngizwele lo ohlala naye ngaleso sikhathi ekutheni ngamanye amagama ampur ithando kuye alikho nawusoloko uhlukumeza umntwana ngifonela wena exactly ngamanye amagama vane ngithi mhlambe sowuhleli you know ngizokunikela iscenario ne ngihleli nodade engihlala naye saba nomntwana ngonyaka ka 2010 kwaba kubhalelana
sahlukana ngemva kokuthi sesihlukene 2015 ngiba umuntu sengiyachata nangichata 2015 from 2010 sihlukene 2010 lo yama holiday wonke umntwana uhlezi akhona kimi 2010 2011 2012 13 14 15 nasele kuza indaba zomchato ngiqoqisana naye udade bengihlalisana naye lo ngoba naye ngaleso sikhathi I think besele anomntwana nasela khulakhulile and then kufika la ngibawa khona ngakuye umntwana lo wami ngoba kuyi first born ebantwaneni bami kuyi first born ngimbawa ukuthi man njengoba uwazi bonyana izinto za ragas nje sakunamraro siyaraga siyaphambili ngizokubawa umntwana bonyana azongistroyela and so forth. There is no problem, there was never a problem. Elke nakuyiwa kuma fittings I drive from eSiyabuswa ngePitori ngiyomlanda uzokufitha umntwana kuyabuyiselwa kanjalo ngama fittings nakumele altar into efana nalezo every time ngiyakhamba ngiyomthatha ePitori eMabopani ngibuye eSiyabuswa bamenze weekend lo yabe ngapha ngosonto ntambama ngiyamkhuphula ngimbuyisela ePitori bengibuye into efana nalezo ngelanga lomchato I remember kwakune perfect wedding busy basichuta and then now sekubetha isikhathi engicabanga ukuthi kumele kube seka sondele ngoba angisahoni mina ukuchita iperfect wedding ingakakarele la ngifonele unina ukuthi ake ngizwe ukuthi senikhamba aphi ngoba ungithembisile ukuthi uzomletha ngesikhathi eso nangifonela unina athi akezi ye madoda what do you mean akezi athi akezi ngonobangela ukuthi ugogo akafuni ugogo uma kanina lo Okwakhela umntwana. okukhokho emntwaneni nami akafuni sinjani angazi but akafuni so umntwana akezi. I stopped recording ye perfect wedding and wanted to speak gogo ngizwa kukhulunyiswa indaba yokuthi umntwana akezi and njalo mabengiza ngizomthatha ngifikele ekhaya ngilochise ngifikele kuwe ngithatha umntwana ngikhambe kuhle nangibuya ngimbuyisa drive safe and so forth. So why today nizongivezela ukuthi akezi sekwenziwe konke okwenziwako umthunga yonke lenyakanyaka? I don't have a problem salukazi, umntwana loyo ulingana patsi nangomzimba nomntwana kadadewethu. Ngingathatha zonke izembatho zingene emntwaneni kadadewethu but angeze ngakhona ukukwenza lokho ngoba kusasa into le perfect wedding le uzoyibona selakhulile. By the time I think she was 2015 8 yeah bekana 8 years ngithi selakhulile uzoyibona and nakayoyibona nina ngeke nilethe ngokuthi sala ukuthi uchinge khona ubabakho azange kufuna and so forth. So I avoided such. Ngathi no salukazi bengibawa umntwana ehle ugogo wathi akunamntwana ozokuza kuba yini ungathathi unina. So now la ngibetha igamelo ngoba kunomuntu ohlala nomntwana bolo sele banomntwana nakathi kuba yini ungathathi unina okuveza ukuthi naye unkwatele ngamanye amagama. Well ngabatshela ke ukuthi alright ngistopa yonke into yenzekako nje ngiyachayela ngiza ngePitori ngizomthatha umntwana nami ampur nje senifuna ukubona ubuhlaza into bengingafuni yenzeke kodwa ke ngiyeza ekugcineni kwelanga. Well I drove umntwana wagcina ezile ngapha sekastroya into efana nalezo but ngifuna ukuzwisisa ekutheni kuba yini yet again bekwate ngitsho izalukazi ngokobana ngihlukene nalowo yadade. Iye khona ukuhlukana kusikuhle but izinto nazingakhambi ngendlela bese nihlele ngayo kuyafika ekutheni nihlukane. Kufuze kusapare umntwana na ngonobangela weni.
Ayikosi Mnguni, it looks like ukuthi ngicabanga ukuthi it's either ugeli lo nawukhuluma naye ngokustroya komntwana zange kabachazele ugeli lo bebazi moy sis Jason bebahlaza ke bebazi very moy bebahlaza bebatrya ukulwa izipi zabo ngomntwana mara musikube bakuveze from the onset ukuthi if awuthathi wethu umntwana then nalo mntwana ngeke abe ilunga lomshadakho ukuze wenze amalungiselelo amanye ukuthi uthole omunye umntwana ozokustroyela ozokulingana nalo hayi ukuthi uthatha umntwana ozompractice steps umenzisa ama-fittings umntwana u-excited uzibonile impahla u-excited uyayi-understand into enjalo so umntwana seka prepared yena ukuthi uyoba yiflower nyana gele ekhamba phambili ezabe iphethe amaflower uyayizwisisa so bona they were trying to fight izipi zabo ngomntwana of which it was wrong kube bayale from the onset ukuthi umntwana lezoke izinto umntwana u-excited ukuthi uyokuvela ne-TV maybe uyazi nokuthi ne-perfect wedding izobe ikhona umntwana unama-excitement anjalo bona at the end of the day they're trying to fight their own battles ngomntwana umntwana akusingokulwa izipi mani Mnguni mina I've raised 3 boys on my own unfortunately i-firstborn yami this year bekufanele kube yenza 34 he passed on 2022 and then i-second born yami is 26 years old and then i-last born this year is making 21 so I've raised 3 by myself umntwana umupha ithuba lelo lokuthi akazame ukucommunicate nobabakhe but ubabakhe if he's not willing abona ngasuthi you want to use this child ukuthi umvalele izinto zakhe zokuphila muphe indlela ede yokuphila aphile ngaphandle kwabo and then you raise your kids alone abantwana akusibantwana bokulwa izipi man akusingebu I don't know maybe mina ngi-understand ngenye indlela or maybe bekune-ego engiphuchako because ngikhumbula ukuthi umntwana engamthola ngingabereki bekayi-1 i-firstborn and these other 2 ngibathole ngiziberekele I don't know ukuthi bekuyi-situation sokuthi ngiyabereka if you can't do it for my kids I will be there for them ngibawa ningilibalele man besicinyelwe igezi for 2 minutes nyana ngazi ukuthi kwenzekeni bekukhamba igezi konke nje but nayiseyibuyile nje but bengikuzwa anyway sis Jason kwenye ifone ngiyathokoza ngikuzwile hle abantwana kusingebokulwa izipi ngoba at the end of the day abantu bethu bazokhula njengoba ngithi ngikhulisa abantwana babesana kunezinye zezinto abangakhona ukuzikhuluma nami ngikhulisa abantwana babesana abakhambe nabo baba uyabona ukuthi umntwana lo unento afuna ukuyikhuluma but uzoyikhuluma nobani ene ngibe nenkinga yokuthi nangithoma ngiba too pushy ngoba nginayo into yokuthi nesandla ngiyasiphakamisa bawele banjalo bamadoda abanjalo bamadoda ehlathini hayi kimi hayi kimi so abantwana bethu they need to understand ukuthi awubakhulisi because ungafuni ukuthi babe ingcenye yokuphilo babo baba babo abo baba babo ababe ingcenye yokuphilo babantwana babo willingly true willingly umuntu ungamforced ukuthi abe ipart yempilo yomntwanakhe ngoba at the end of the day kuzokuba ngasuthi wayefuna ukumenzela umntwana ngoba wayefuna u1 no2 no3 then mina ngikwenzele abantwana what do I gain out of that ukuthi ungaba support ukuthi ungabakhulisi
ungazi ukuthi umntwana uyacomplete esikolweni wenza imatric wenzani udinga ama-matric dance clothes wenzani ukhamba nabangani wenzani. Kunezinye izinto ethina siboma abavane bathi basadi ba tshwara thipa ka mo bogaleng sithwele nzima Mnguni, but at the end of the day kungabi khona la si appreciate khona. Umntwana kusingukulwa easy. Umntwana ubabakhe, if he's there nihlukene nina ngokuhlukana kwenu, if he's paying school fees, he's paying transport, abantwana bakhamba ngama-transport, he's making sure ukuthi unyaka nothomako into zomntwana zesikolo is up to date. He's making sure ukuthi winter nayingenako umntwana akho nempahla ze-winter. He's making sure ukuthi when it's Christmas time umntwana akhe uba nesikhathi naye, no matter ngeke ahlale naye 3 weeks uba nesikhathi naye 2 days leyo unesikhathi nobabakhe. Nakafuna ukukhuluma nobabakhe ngefoni uyakhuluma naye. That is the kind of relationship we want nabantwana nabo bababo. Right. Sis Jason ngikuzwile, akhe ngikubambe la, akhe ngibuze nakho umbuzo. Usis Jason ngimzwa akhulumisa ukuthi abantwana bakhe bakhambe nabo baba kodwa nakuba Black Sam usaba Black Sam. Mnguni ngiyambetha umntwana yazi. Aha. Ikinga I-first born akho usahlala noyise? No. Alright. Akhe ngibuze so Sis Jason, nenge uyise sekathethe and then nawe uthethwe la uthethwe ngakhona umsanyana lo angakuwe nofana ke ngithi uyazikhethela ukuthi uhlala kuphi, but in this case angakuwe, and then nabamdingako ngale kungabi ngubaba lo ngale ebegade uhlekisana naye othindana nawe kodwa nakuba ngumma osele athethwe ngubaba lo oxoxisana nawe, izokuhlalela sinjani leyo? Kuyinto ongayithabela wena mhlambe na ukhona la ukhona khona? Actually Mnguni inkosi ibe njalo. Ikosa ibe njalo to maintain i-peace. Ikosi ibe njalo. Yes. Ukumaintaina i-peace ikosa ngikhulume nomama Mnguni if there is something ekosa yenziwe ngomntwana. Khabula khona. Ekhabo lakhona injalo Mnguni. Yes. Yazi ngisakhuluma ngayo ngithena ngiceda ukufaka isihloko esi ngabona ebeyitrenda kaMseleku nomntwana wakhe ohlala noThobile nonina, umntwana lo beka graduate and then unina lo bekade ahlala nomseleku ngaphambilini akhona ku graduation baboke bayi4 kunguMseleku kunguThobile kungumntwana ograduate nonina lo mntwana lo ebekade ahlala nomseleku ongazange amthatha, baboke bathabelene umma lo ahagene noThobile wabona ukuthi man there's progress endlini enzima engicabanga ukuthi nenge nabanye laba abane ke ngithi ababhitha mhlambe ngento ezithile nabanga adopter that style of living ampuri ipilo ingaba lula ukuyiphila. Sengikhulumela nakuwe Mr Mahlangu ngikuzwile ukuthi ikhwathile indaba le and you are in the very similar situation whereby uyahlukumezeka ngaphana ngapha. Manje mswekhethu nalo osele uhlala naye njenganje udlula njani na uhlukunyezwa ngilo bekade uhlala naye ngaphambilini? Umyathelo Mahlangu. Ngibonile umyuthile ngiyambona phezulu lapha. Yeah. Umyuthile Mahlangu ngibonile itsipi yomntwana lo okhuliswe nguMakhumalo, okhuliswe nguThobile. And iletha another picture actually endlini enzima. Ngakhe ngayibona ku program enye The Gumbis.
kunomntwana Yes. lapha wakagumbi loya obekakhuliswe mfazi lo wokuthoma obekathethwe ngugumbi. Umntwana loyo naye bekanomama-akhe. Umntwana loyo mabamenzela angithi amaZulu anakuthi enza umemulo enzani. Yes. Umama-akhe lo mntwana loyo, she was there as a guest. And uzokuhlala i-guest angitsho. Very sure. Uzokuhlala ayi-guest, uyayazi indawo yakhe. Inkinga ukuthi enye inkinga Mnguni iba sekutheni ngivume ukuthi actually leya yakwamsekeleko leya is too complicated, but ayikho complicated ngoba i-relationship yabo it's open, angitsho impilo yabo it's on TV. Ayikho complicated. Ibe ngenye indlela ukuthi ngithathe umama Mnguni athathe umntwanami njengomntwana kaMnguni amfundise amngenisa isikolo enze yonke into. Umntwana athi nakaceda ugraduate nakathoma ukubereka athi mina nginoma. Especially in the case efana neyakaThobile anganaye wakhe. It's too difficult. But umntwana loya I've realized ukuthi he's too matured for her age. She's too matured for her age. I don't think ukuthi angakwenza lokho. Even nomseleku ngikhumbula ukuthi I don't know whether bebamenzela i-21st or bebamenzela ini. Umseleku she mentioned ukuthi umntwana loya bekangekhe abengilokho angikho if uMakhumalo she wasn't in her life. Yeah. Uyayizwisisa. So ibuye ibe sekutheni I wish uThobile angaba ne angel emwhisperako ukuthi aka adopte or enze amanye amahlelo ukuthi abe nomntwana ngoba at the end of the day she's not her biological child. Umntwana loya uzokuba nabantu abazomfaka imoya, omunye avelele agcina ibonile indlela or akhona ukubatshela ukuthi you know what, if it wasn't for this lady and this man I will be where I am today ngalesi sikhathi. Esikhulukazi imimoya efana naleyo ivela ngemndenini. Abeyiveli kude yona. Very close. Yeah. Ivela ngemndenini. No, uyezwakala Mam Jason Khulu. Kunodade obhaleko lapha phasi uNtombi Sushi uthi i-first born yakhe na 13 years njenganje ubabakhe zange abe yiphathi toti njenganje. So loyo ampuru kumuntu ongazange ayidlale indima yobaba emntwaneni. Obviously uyi single parent ngamanye amagama. I-co-parenting lapho ayikho zange ke yabakhona nakancane ngamanye amagama. Nethi bengimdosa ukuthi mhlambe ke kasiqoqele kutheni im affecta sinjani into leyo, but I doubt in a negative impact somehow ngoba akusimuntu okhe wabakhona. Noma ngikuzwile mina sis Jason ubekile reg akhe ngizwe okay nangu usesi sizwe ukuthi indawo yakhe indlela I yakhe indaba ikhamba sinjani in terms of co-parenting ngoba nangumuntu 13 years yonke zange abe in the life of umntwana. Sesintombi ngiyakulochisa ngiyakwamukela ehlelweni Izano podcast. Akwanda njani? Sifile masikeza ekhaya. Kakwela meside zange abakhona. Wakhamba ngina 4 months. After 4 months then ngayenza iPC lapha kuko 7 months ukuthi no la ngatakuberegeki. Umntwana wazalwa, umntwana waba khona ngamazisa everything. He was never zange abe khona. Tot namhlanje umntwana mona 13 years. Akayazi into le yabathi ubaba this ubaba that or muta mfune or athi
ngoba sisahlali then asenze ngenye indlela ukuthi nithi sikhulisa umntwana noma ngekhe sahlala. Bengi-affect ekuthomeni yang-affecta mara ngagcina ngenza iphisi ngayo ngoba isikhatshana masiyako then ngagcina ukuthi ngihlangana nobaba ongithetheko. And ubaba lo makaqeda ukungithatha umntwanami banaye baba nebond. Ukuthatha seninesikhathi singangani senesikhathi singangani umntwana? Ungene emntwaneni nami ana 8 years. Okay. Kusho ukuthi umntwana nobesela umuntu. Yeah. And then ke bahlangana ke banobaba ongithetheko then bazwana. Till nje we just doing good without. Mara kuba nzinyana isikhathi esinye ngathi kunento because angathi kumhlathululela kuhle ukuthi ubaba ongithetheko lo akusinguba bakho ngoba angikhoda sengibona ngathi angathi ukuba fit ukuthi ngimcocele into ezifana nalezo ngibona ngathi ngizomdistract emfundweni zakhe. Mara bona engakhe ngikuveze ngobana lo baba okuthetheko nguyise and then azange kube nomuntu omfoster ukuthi athi baba yena automatically muthi nangezenzo nozobaba ongithetheko wazithomela wambiza daddy. Nguyise loyo ayijiki ngoba akhe ngibuyelele ngithi yabona ngasikhathi into efana nalezi umntwana ukufunzwa amagamanyana nofana indabanyana eziphumule kwendleleni akafunzwe esikhathini esiningi babantu bangaphandle ufunzwa umndeni. Yeke wena ngesikhathi esifaneleko lo mntwana uzokwazi bonyana lo nguye ubaba ngilo muntu omkhulisileko lo yamuntu ongamfuniko noma ongazange amfuna kuba yina umntwana angasuka athi ngiya kubaba angamazi nokumazi nokubana usinjani ujame bunjani akamazi total. Umuntu amaziko ukuthi ngubaba ngilo ahlala naye. Iyo umuntu ahlala naye nguye amazi kungubaba bakhe. Na njengqondo nakho yazi ukuthi ubaba ngilo. That's correct. Uyibamba lapho wena nguyise ayijiki akasinguyise half nguyise 4. Yes, nguyise 4. Nakakhe ngibuze so ubaba lo yena unaba abantwana ngaphambi koba namhlambe nitshade. Iye ngimthola unomntwana omsana ngaphandle. And then umntwana omsana lo the makafikako wathola ukuthi uziphethe kuhle uba right siyazwana then umakhe wangena. Umamakhe makangena la Kolande West just too demanding. Then kwathi makufika umtchato and nomama lo umakalo umntwana wamkhatha wathi phuma emndrenini loya usiphathi yomndrenini loya bazicotshe bona mara mina bengi right for yena. So nami ngithi ngilindire isikhathi esi right mhla azokufuna uyise uzosongithola simlindile isikhathi esinye nesinye afile ukuza welcome ngoba kangaqotshwa umuntu. Okay. Okay. Noma uzwakele ubekile ngizwile sesijayisene uyamuzwa umma. Umuzwa baba Mnguni. Ngiyamuzwa uyezwakala. Yeah, no, iyezwakala very clean. Izwakala kuhle mara ikhambe ifike ekutheni siyindlu enzima. Sinamasiko esiwaphethako. Siyindlu enzima. Ene siyindlu enzima sinento ngiyazi umntwana ngenye into enganasono. Uzwe bathi umntwana sekangenwe abezimu bangathi hey madoda siyindlu enzima siyathaka yona. Into ziningi. Ish. Mara yena ngibabakhe sesi full force. Yebo baba. Mara ke mina ke benginokuthi how about muthi isikhathi masiyako ngimenzele lami isiko azila kamakhe angasenza lekhaya or enzela la ngikhona yinto enokungiconfuse nje like ngaye kuphela.
Umntwana umntazana. umntwana omrazana. Mm. And then ubaba lo akusile indebele. Akusile indebele Mupedi. Manje ngibona ngathi ngimbone akhalela lezi ezenziwa ngikhaya. Adjust. Okay. Ngithi ukhalela lezi ezenziwa ekhaya la ngibelethwa khona. Yeah. Ukhalela lezo. Umntwana lo. Umntwana lo. Aka-adjust zala ngithathwa naye khona. Esipedini ya. Iya. So ingakungibetha mayiza lapho ukuthi ngiyenze njani kula inconfuse khona. Or maybe it's a topic for another day. Yeah, I think leyo No, Mnguni. Mnguni ngirhelebhe. Abe kungabi i-topic for another day. Sisindoni. yazi bengikuphi bengisekutheni ngomvulo sizokhuluma ngezekolo kakhulu but ke it's fine. Asamukela uMahlangu nange ngathi kunenkulumo eza nayo Mlungwa asikomkele mfo. Akwande nonke ngiyathokoza ukuthi nami ngibe yipart and parcel yezano podcast. Isihloko senu ngisilalele sidibha kakhulu manje ngithulile ngithi khe ngithandaze ngibiza uzimu nabezimu ukuthi bangisaphi bangilayela kuphi. Uma oceda ukukhuluma lo ngendaba ngimzwana kathi umntwana lo unokukareka akarweli isiko lekhabo kuhle nayipengu ma angithi wendrele emapedini then wena ulindebele kuhle umntwana ofana naloyo uvorda ekhabo omkhulu ekhenu isiko emdele wena umenzele lona ngilele khenu ngoba number 1 uyise wenongo azange amnakekele. That's number 1. Then uyena wakhula under ekhenu angithi ukhulele ekhenu before wendra wena ube sekhenu. Then yena into emdela igcine into yekhenu ngoba ikinga engiyibona nayi Mnguni kuzokukhamba isikhathi uSesJason uyivezile kancane uthi thina indlu enzima siyathwenya ngoba kuzokufika la ukuthi kumtele enzelwe khona isiko or mhlambe kube nento emthwenyako ezokuvela kuye bese bathi hey man ke uyokuphethelwa mara nangabe aphethelwe ekhabo omkhulu Mnguni umntwana sithi uphila ekhabo omkhulu. Mina ipengo engikunika yona mangile ukuthi ke makafuna ukuphetha isindebele sekheni urehe khulu lapho ningamse emapedini ngoba ekugcina ufuna siye eqiniseni akasili ipedi inongo ayisiyo epedi mara ikhulele kuphi ene iwele kuphi ekhabo omkhulu then lelo siko angakhona ukuthi aligcine leli ekhabo omkhulu. Ngiyandlula lapho sengila ekhenu ungakadluli mati ngiba ukubuza so lokha umma lona kathathwako ngicabanga ukuthi kunalesitsho sesipedi esithi ihatshwa linamani nangabe ngisikhulume kuhle Yenjani? Khapiwa linamani. lokha nayihapiwa nenamaneli ngamanye amagama uthenga konke nofana uthatha konke sele uthethe konke umntwana lo belongs to you. Abezimu engicabanga ukuthi sele ivele ngaleyo ndlela ukuthi ithathwa nenamani angithi abanye bayasichiwa kuthiwe ngumasala ekhaya. Yeah. Lo sele athethwe nonina uba mntwana wala athathelwe khona and then now lokuhlanganisa bezimu ukuthi sekamntwana ngapha bese sibuye sithi akavordi ngapha asiphikisi inkulumo yehapa nenamani leya. Nayi ke Mnguni asiveze kanje into yokuthi sithatha ikomo nekonyana bayayikhuluma bayayisho mara ubungozi bakhona bamane bayikhulume then umntwana lo abasamfaki ngesiko
kunesiko emdele balenze emzini loyo. Uyabona nangabe balenzile lelo siko lokuthi bamfake kule khaya kulesibongo lesi then angasigcina. Ngibalekele ekutheni ukuthi mangabe bathena bamhapa nenamani leyo kwase kwaphelele emchadweni apha kuphela, then said there's a problem because kunesiko ekufuneka bamfake ngalo lesibongo leso bona ngendlela abenza ngayo kuleso sibongo. Ngoba awukwazi ukuthatha uMahlangu uyomfaka kwaSikhosana nethi ngokuthi sithe sihapa ngenamani nethi ngenkomo zokuthi zibe extra. No, akwenziwa njalo. Kunesiko ekufuneka balenze. Itsina bamfaka ngembuzi bese bayabikela bezima lapho ukuthi nanga umntwana ke simthole nomalukazana simlethe ekhaya phalo. Nabamfaka isiphandla bamfaka isiphandla uyokuvorda ngapho. Nabathi bayihapa nenamane mara kuthola ukuthi nedi seyiphelele lapha enkomeni yaphelela lapho. Then enenama ngabe ihapa nenomane then ikingi iba lapha ekutheni ukuthi bathele umali ongenyongo mara umntwana bakamtheli. Ngoba ikingi iba lapho phela kuthela unina kuthela uyise mara umntwana yena ke. Ngoba sithi simfaka ngapha. Mina ke Uzokele ake simnikele udade. masingena mangenra ngale bamhlabela imbuzi. Uyicedile ke mana unjalo. Waphiwa negama lalapho. Basuthwini. Uvorda lapho ke kanjalo. Yilento engitsho Basuthwini. na kanjalo. Uvorde basuthwini apho and then ukuthi ukuthi mdele nimgcinele isiko labesuthu ngoba nayi indlela ebengikhuluma ngayo ukuthi nangabe nimfaka kufuneka kube nendlela angithi uyajoba kura kuri bamfile lilina kuri kispereke chana. Ngwane uvorda kakwa mapeding awukwazi umenzela isiko lekhenu ke sekufuna umenzela isiko lamapedi ngoba bamfakile ngendlela eright kuphe emapedini. Ungafeni ngaphakathi asikhulume. This is Zanonku podcast. Ngizo lezi zinto esihelebhana ngazo. Cala mama namhlanje siuyazi ukuthi kufuze wenzeni begodu lo yababa owakuchiya ko 13 years ago. Akusuyo babakhe ngamanye amagama. Ngoba azange ayidlale irole yokuba ngibaba. Nangumuntu stepe in waba ngubaba full. Azange agcine lapho wamthatha wamamukela nangesintu sesipedi nomtshana sesikhabo. Njengoba bekile uMahlangu mabatsho uvorda ngale ngabori yabulela. Ngiyathokoza ngithokoza kakhulu nokungena. Ya kuthi ukuthi sekufuze ayokwela abe nguthisila right. Siyadlula kuleyo wena Mndungwa besiphethe nasi mntwana ekhaya man yo co-parenta. Ngikulalele mnguni ngikuzwile kusihloko esingithinta kakhulu leso mnguni ngoba ukukhuleni kwethu nathi angabezene nalezo zimo zokuthi sihlale sibe nabantwana before siye emchadweni. Then ingozi or ubunzima balendo ifika la ekutheni ukuthi lapha ekuthi ekuhlukaneni kwabantu ababili akukho la kuthiwa khona abantu bahlukana kube imnandi khona. Yes. And akuhlukana lapho omunye azakuthaba nomunye angathabi ngoba enye ikinga ebakhona mnguni ukuthi into le isuke ibethe beyibethe nasebazalini. Ngifuna ukuveza ukuthi ke into le ayisiyinto esingathi mhlambe siyithathe lula. Ayisilula and iyabamba emadodena iyabamba nakuboma. Nginamagama engihlala ngiwaveza mnguni njalo nangikhuluma ngithi an enemy of a woman it's another woman. Ngani nalo umalukazana esengimthetheko kamari ngingayenza that clearance yokuthi ngibahlalise phasi ngithi no sengiyathatha wena mama kaSpereketshana ukusuka nje into na uzifuna kufuneka ungasezi kimi direct nanga umuntu mhlawumbe kufuneka wena ucoce naye ukuze kutholakala izinto
now kunalento ezokuvuka kibo bobabili ungakhohlwa mnguni bobabili abantu ababayangazi bazobulanzi bam bobabili laba abantu bazobulanzi bam bobabili now ifika la ithi angekhe ngihlulwe ngilo ngoba unani yena engcono mina enginganayo ikinga ekhulu isuke lapho ukuthi kusuke kugejwane amandla ukuthi unani lo mina enginganayo and yingakho esikhathini esiningi mnguni lento yokuthi sibe bomasala ekhaya inlukazi bezi avoida into efana nale ngoba nawusekhaya ubaba lo udila direct nogogo or no malume or no khulu no khari akayi direct kumalo yaro kubaba ngoba inobungozi obukhulu lokuba ukuthi nanoma into mnguni wena uclear kiyo ukuthi mina noma makazipereketshana asisazwani ne mara umuntu nakafuna ukuphutsha yakhe agenda mnguni yazi uzokwenzani uzokusenda i-heart ngo-9 ebusuku yayithumela i-heart ngo-9 ebusuku unakwakho lo athi nakathi uyahlola athola i-heart akubuza umbuzo osimple and honest ukuthi kani i-heart seyenze njani nawe uphendule in an honest manner ukuthi yazi nami ngiyarareka ngoba lo muntu nangungisendela i-heart athi manje uthini sekumele nibe ne-argument ngomuntu ongekho ngendlini and ngento engekho mara ekhoswa ngomunye umuntu ngoba athi angekhe ngihlulwe ngiloyi so inobungozi obukhulu kakhulu yingakho ngithi izalukazi zayibona zathi akube nabo masala ekhaya ngoba zazibalekela into yokuthi ekugcineni loya uzokuthi loya angekhe angibhalele mara ipengu ithi mnguni khona abantu abethu asibasupporteni abantu abethu asibasupporteni ene nginalendo yokuthi mina ngokweqiniso into ngiyikhipha ngikhaya unakwami lokufunazi ukuthi ngikhiphani ngoba kusasa into le izokubackfire nase sekathola unakwami ukuthi mina ngiyakhipha mara yena akazi ukuthi kuthwani then ngizwe usis Jason ukuthi you know ukukhula without your parents akukho lula mnguna akukho lula ngizwa ubuhlungu nakathi wakhulisa abantwana baba bathathu ubaba akhona mara angekho you know a boy child nakakhula ifather figure ingekho kuye number 1 umntwana uba ne-anger uba umntwana one-anger number 2 umntwana loyo the day athi uthatha umfazi number 1 akanayo lento yokuthi umfazi uphathwa njani umfazi kuye bekungunina angubaba ngumma now let's be careful thina bobaba ukuthi nanoma isimo sibheda njani nanoma kwenyukela njani asizameni ukuvela ebantwaneni bethu sibakhulise ngaleyo peni leyo ozobuyithumela and kwesinye isikhathi ukukhulisa umntwana mnguni akutsho ukuthi ufune kupaka ipeni mnguni vela ziveze mnguni awuveleli ukuthi ufuna ukubuyelana nonina ziveze njengobaba kukhona ezinye izinto abantwana babesana bangakhona ukuzikhuluma nabo mmabo abazokhona ukuthi baziveze kitha mara nangabe thina asikho then kusasa uyoblame umntwana ukuthi why wenza into efana nale kani wena kwawena bowungekho ngalesikhathi umntwana lo akudinga ngaso kodwa engikushoyo efuthe engi-emphasize kakhulu yilokho ukuhlukana kwethu akungenzi ukuthi abantwana babesikathathi ukuhlukana kwethu akube kuhlukana okukuhle okuzokwenza ukuthi kusasa umntwana athi nginoma nobaba ukuze impilo umntwana nangabe uyagraduate kusasa sikhona
ukuya sisobabili nanoma singasazwani. Yabona lento yenziwa umseleku, umseleku uletha ubuntu, funa kuvuka ubuntu kithi, funa sivuke ubuntu, siyekele inhliziyo zobunja, siyekele inhliziyo ezimbi, ngoba enye into ingozi Mnguni, uyabona imndeni le inobungozi obukhulu soboku-influencer, banemfakela emimbi, bangakubona unomntwana ngengcenye nedi wasewambatha isikipanyana se-DH, yawa bakhulu yabereka kuhamba ukufuna imali yani seyisukile, and abazi ukuthi isikipha esi mhlawumbe nawe sewathi uyadlula ikhuwa lathi niye-fadideng man khanentlemda, mara no useyinkinga yokuthi umbethe kuhle umntwana ngapha katolinek. So inento eziningi yona, mara seyifuna ukuthi kwangathi thina esikhona nje, ngoba nakho siyakhona ukuyikhuluma thina, asifundiseni abantwana bethu ukuthi indlela yokuphila injani, and ukuze akhona ukuphila ephambili nakusasa nakafeyisana nento ezifana nalezo, azi ukuthi uma watsho wathi or ubaba watsho wathi nayi indlela yokuphila. Ngiyathokoza khe ngehle ngeboda nami ngilalela abanye. Mndungwa uzwakele hle, but ke before ngikudedela wehla akhe ngibuze nakumbuzo. Njenganje siyabona nawungathi uyaqalisisa abadala abasekho, abadala sengabavelako njenganje, akhe ngithi kuba bodadewethu, kodwana izalukaziza ebezigcine into yokuthi umntwana uba ngumasala ekhaya, amakhaya laya awasekho. Nawungathi uyaqala namhlanje sekusele abantu abatsha, nofana ke ngithi amakhaya sekaphethwe makule, ngoba loyo mndeni ungasekho, sekuhlaliswa makule, sekuchatshiswe mhlambe ichebechebe ngekusebenzisa igama lelo, akhe ngithi amaphandle. Mnguni Usalaphi kuliphi ikhaya? Mnguni ngifuna ukuveza naku nasikhulako thina sikhule izalukazi ebezisikhulisa bezizalukazi ezihlanganisa umndeni. Ikinga imocheke la ekutheni ukuthi thina nasichadako, ngifuna ukukuveza lokhu kube sobala. Abomalume abasekho, and ireason yokuthi abomalume bangabi khona ukuthi amakhosikazi esiwathathayo abulala ubumalume because of angazwani nomama, angazwani nabo dadewethu. Lo bumalume lo bese biyafa, ngoba umntwana ofana nomasala ekhaya, omunye umuntu ongakhona ukuthi ahlale kuye Mnguni ngumalume. Umalume ngumma ngubaba, kulapho sibalekela khona. Mara into le nawungathi uyayicala into yokuphila le yobuntu, isintu, ubuntu bulahlekela ekutheni ukuthi ubumalume buphelile ngenxa yokuthi indlela the more isikhathi siya la kufuneka sibalekele khona, then kuyaphela lokho. Mara naye enye into angithi ngakwenu Mnguni kunabomfowenu kunabodadewenu, akwenzeki Mnguni ukuthi phakathi kwabodadewenu nabafowenu babhubhe bonke. Kuzoba nendlu enkulu nendlu encane esalako. If umndeni lo uyakhona ukuthi utholane uzwane, akwenzeki ukuthi kungabi nelikheni omkhulu. Mara ngoba inhliziyo esinazo, nomunye uqale kwakhe nomunye uqale kwakhe, ene leyo nto leyo ngiyo yokubanga ukuthi ekugcineni izindlu zabo zasekhethe emkhulu zifaka amaphandle besacatshisa faka amabhagi ito. Mara nginalento yokuthi ayibuyele emasisweni Mnguni. Abantu abakadadweni babantu bakho, abantu abakamnakweni babantu bakho, abantu bakho, into leyo kufuneka ithome lapho ekutheni ukuthi wazi ukuthi abantu abakadadweni babantu bakho, abantu abakamnakweni babantu bakho, then ivusa ukuthi konje mina ngingumalume, nabo bayazi ukuthi bachana
nangabe into ziyavuka banomalume. So ilapha ekutheni ukuthi if kungabuya ubuntu nenhliziyo nonembeza, mnguna ngikwazi ukukuyekela uhluphe kungwakwethu. Then mina ngitana singaphandle abantu bangibize ngomahlango nemali mara ngakwethu kuyahlupheka. So ngilapha ekutheni ukuthi akubuyi ubuntu ebantwini, then yonke into izokuhamba ngomumo. Ngiyathokoza. Uswakele Mdungwa, siyakuthokoza emfakelweni obenawo, uzwakele hle. Yeke sekuthandaza nomtshana sirabhele ekutheni vele ubuntu obunjengalobo bubuye ngombanyana napho sekunyamalele nofana sebuchabalele siyakubona sikuqalile. Well, it's okay. Sinethemba lokuthi thina siyitsha engathi seyikhulakhulile. Ngithe mhlambe ekufuze sikubuyise lokho ngokukhamba kwesikhathi. Sikuthokozile hle kwamabala kilokho osiphandlululekiko. Mdungwa Mahlangu, DJ Mahlangu, mfo bekusesenento ofuna ukuyitsho. Iye baba uMnguni bengisaba ukuphawula lapha nalapha. Iya fortet mhlambe uPaula kukhona mara Mdungwa okuzwileko kikho konke lokho njengomuntu ongaphakathi kwabo ukujabula. Iyawa nokho ngizwile ene begodi kukhona okhunye engikufundileko njengoba ke kwakhulunywa ngendlela ebekukhulunywa ngakho. Siyathokoza. Iye ngitopatopile nokho ngiyathokoza ngombanyana nasinje siyakhana sibabantu siphila sakhile. Injalo Mahlangu. Iye. Ukhulumisa indaba yokuphawula mhlambe ake ngithi ngaba mamezwi wakho wokulayelisa ophawula ngawo. Iye no khona abakunakinga baba uMnguni ngizosesengiphawule lapho nalapho ngisho ukuthi ngifuna ukufakelela mani ekutheni ukuthi bese ngibawa mani ukuthi at least abomma bakhe bazama ke bahlanze inhliziyo zabo kutsho ukuthi bangabi ne-enga leyo ekutheni ukuthi bagcine baberegisa abentwana phezu kokuthi kuliwe ngombanyana into leyo igcina ithikameza nomntwana and iyamthinta kusasa lapha umntwana ugcina sekazondra uyise ngenxa ye-enga yakamakhe and uthola nobudlelwano phakathi komntwana noyise bungasabi mnandi ngoba umntwana uthola sekazondra uyise ngezinye izinto umakhe azifakelelako ngoba umuntu nakakuzondileko ane-enga akubambe ngehliziyo into leyo nawe angeke ikuphathe kuhle and nawe empilweni nakho la uzobe sowuchubeke khona ngempilo angeke usaba mnandi ngoba wazi ukuthi umntwana nakho ukuzondrile and ukuzondra ngezinto ezingekho ngenxa ye-enga yakamakhe. Uyayibona? Iye nakho amagama ebengisafuna ukuwaphawula kilokho ebekade kusalele baba uMnguni net bese ngithwenya network la. No ekugcineni kwelanga sithokoza bonyana nakho ikuvumele inetwork wakuphawula lokho Mdungwa. Sithokoze nokubana amezwi akhulunywe la kukhona owadobhileko nofana akwakhileko. Mamuntombi siyakuthokoza nawe uvezile base kutheni khulu oluzuzileko namhlanje sisithokoza kwamambala faka okanyana track ukulayelisa ma Baba uMnguni, ngiyathokoza mina engifuna ukukubawa kubobaba ibani bobanyonyoba ebantwaneni benu. Nyonyoba umntwana uyombona esikolweni ufika ujame lapha ekhoneni athi nakaphuma esikolweni umntwana akwazi. Nyonyoba ukuze ube ne-relationship nomntwanakho. Kungabi ukuthi angizi kuwe because ngilwe nomakho. Nyonyoba ukuze umntwana azokwazi ukuthi akhona ukuthi
nakakhuluma nabanye abantwana athi my dad, my father. Uzwe umntwana athi mina ngizokuthi dad njani namhlanje kunesimo engidlulekiso ebesifuna ubaba angazange abe khona. angazange Abobaba babe bomanyonyoba ebantwaneni babo. No matter what it takes, nyonyoba ukuze umntwana kwakhona ukukwazi. Ngoba wabhalelwa stage sokuthi umntwana kwakwazi. Angicabanga ukuthi usekingene ekulu ngoba nawe uwedwa ngeke uzicolele. Kuzokuba nokudlala ublame mampatile wokuthi omunye ublame ubani omunye ublame abani. Uyazazi waba nomntwana kwaSibanyoni estradeni siphi wakwatisana nonina. Nyonyoba-ke uyokuhlola umntwana lo ukuthi uyakhula na. Jame khoneni umgade nakadlalako. Ube ne-relationship nomntanakho. Ngoba ukuvika ngomunye umuntu akusihelebhi sonke nje. Mina uzokuthi umamakho wangiqotsha. Wakuqotsha ku-relationship yenu, hayi kimi. Ubaba ibangibaba enough ukuthi unyonyobe ukuthi lami igazi ngeke lalahleka ngiphila. Ngithokoze Mahlangu. Abobaba niyakhuluma, abobaba niyasakha. Sithokozela ihlelo lanamhlanje. Abobaba banyonyobe bokufuna abantu ababo bayokubona abantu ababo. Ngoba siboma ukuba nguma ube ngubaba at the end of the day kuba too much. And umthwalo lo yawazi ukuthi uzowulahlela kubani. You have to take it until ngoba wazi ukuthi uzowulahlela ubani. Yeah. Yong siyathokoza Mam Jason, anginithokoze nonke bakwethu enbe khona ukusuka ekuthomeni kwe-life sesifikile emaphethelweni njenganje wehlelo lethu ebusukwini banamhlanje well okubalulekileko budlelwane obuhle nomntwana wakho. Lokho nabe kade ngihlala nawe umuntu wengubo asizange sisaragela phambili sahlala nofana sathathana nangekufika isikhathi sokuthathana. Akutsho bonyana kufuze ulwise mina ngomntwana. Qala lokha nasimenzako umntwana lo besithandana sinezinto esizifisako ekutheni kusasa sifisa kube sinje kodwana esibhalelwe kukwenza kupredictor ifuture. If we were able ukuthi singa-predictor ikusasa ekutheni liyokuba njani, ngamhlambe zange samenza. Nenge samenza besisomenza ngokwazi ukuthi kusasa sizobe sisoke. Kodwana ngokubhalelana lapha nalapha akutsho bonyana munye umuntu akasafari makufuze abone olilako wakhe. Bakwethu nginithokoze kwamambala. This is Zanongo Podcast. Sirakela phambili sithi ungafeli ngaphakathi. Asikhulume. Asihlanganeni ngomvulo bakwethu akuyiphela veke emnandi. Akube buthongo. Thokoze baba Mgosi. Thokoze noke ngikukhuluma. Thokoze.